Voilà. Toujours na kati ya enseignement beto, toujours na kati ya continuité. Là, beto meko kutsoa na kati ya enseignement tradit spirituel. Beto meko kota na kati ya enseignement tradit spirituel. Or, na suka beto vandaka na enseignement spirituel. Donc là, betu me kota na kati ya enseignement tradit spirituel. Donc, betu me kota na kati ya malongi mabanganga. Ya ime kukuma malongi ya banganga. E malongi mabanganga kamena malongi mamuntu ni muntuko. Kani muntu ni muntuko lenda longoka malongi mabanganga. Donc, baina nyonso que kusosaka kwa ajouter bayela ina keve na bau ni bau ya bake bokraka banganga de maintenant ni ba bantu nyonso veut aussi banenda transmettre connaissance ina bake na kusosa selon la connaissance tradit spirituelle de notre spiritualité Congo. De voilà malongi mabanganga makinzambi keto kamalendi longwako mundinga za banzenza. C'est-à-dire, enseignement tradit spirituel, enseignement tradit spirituel de notre spiritualité Congo, ça ne peut pas être enseigné dans les langues étrangères. Point barre. Donc, malongi mama, matadidi, ba initiés. Malongi mama mena ma bas élève de notre école initiatique de l'Empire Congo. Donc, betoka couper ça. Betoka couper ça en deux phases. Première phase, betoka couper ça, c'est avant-coup. Et le betoka couper na kati ya mode d'emploi, hakuna vraiment voix que voilà diakave. Kuna vraiment c'est compliqué. Baïna que recevoir le mode d'emploi, ni baïna que inscrit na kati ya école initiatique de l'Empire Congo d'Entotela qui est via WhatsApp. Ingeta. Donc malongi mama egumatele kizunu kia mukendo vo bakala munzo swa yanga yanga. En français, bravo, domination. C'est la domination. Kati kaba na mutima mane. Donc, kizunu ya kendo ou bien bakala na kati ya inzo. Kento keve na kati ya kijunu tima na ngana. Donc bakento ina kezo laka il fallait kune bakana ina vande yani. Il fallait moko ina yani kuje yao. Il fallait yandu kwenda na sœur interne. Il fallait yandu kwenda kuvandila kune. Donc dès que suka yandu mebasikaka na kondaja mulaka na batupango babana. N'importe veille ina ke kupua na karte yani il faut que présence yandu bwana. N'importe mutuelle yann, il faut qu'il y a de voir. Donc n'importe mouvement va sortir kiri. Donc bakentu ina mezo la va sortir, bakentu ina mezo la kubasika na bakala, kiri bakentu ina mezo la va voyage. Alors voilà, na kujunisa yandi vanda bakala, yandi vanda kento, na kujunisa yandi base ingrédients ya. Yakena bakento aussi ke base impoli et yakena bakento aussi ke base impoli. Alors na kuzunisa qualité ya babantu ina base ingrédients tradit spirituel ya. Yakena na babakala yani kukatuka na kisandu. Yakena meku sake na kati ya inzo. Il est parti. Voilà. Moyen de vanilla na inzo ikelve. Alors, base ingrédient
na kuzunisa kalite ya babantu ina ke yanga tima na zulu bazengreke ni yai. Donc rituel tradit spirituel ni yai. Oui, le tradit spirituel est vaste. Le tradit spirituel de notre spiritualité Congo, il est tellement vaste. Mais mwandambu ni yai. Ina beto lenda pour utiliser ça mona kuzwa ba petite solution ina beto kena ya besoin. Parfois mtu ina kevena la paix, stabilité kevena kati foyer yani. Parfois aussi yani que on vote aussi moyengeza aussi quelque. Parfois aussi nangando aussi bambe kudikisaka yani babim to bambe kusadilaka yani baz invocation moyengeza aussi quelque. Parfois na kati famille yani aussi basadilaka yani baz invocation donc ba mambo ke mindi ba kaletea ba bantu ina na ko combattre esprit ina ke ku guider ke bao esprit na ke téléguider ke bao. Alors il faut utiliser babima ya babima ke paquet ina beno mezaba na ina betu mezaba mais à peu près ya quel est vraiment important. Voilà, tout la tête à quel babima peut l'enda pour utiliser ça pour combattre maladie ina parce que y a que aussi malade. Y a que même na babana ya babakala surtout babakala muyibi trop. Fallait ya kwenda na intel, fallait kwenda na camarade kuna fallait donc kizunu keve na inzo muyibi trop voleur bébé noir. Alors à travers le babima yai geketala aussi si beme sala yao kizunu ke kokota na kati na ya babano aussi ya bakento akako si ikele baina ke kubaka na niveau ya la puberté. Donc elle me connaît à l'école na 8h so que 7h yani kila mtukana inzo na 18h mais wako tenge mebana il fallait kwenda na macamarade il fallait kwenda kwa fallait seule façon. Voilà babima ina lenda zuni sabao. Donc babima ina vetu ko reciter yao yake bakumba babima yake vena français mais yake na Kikongo bavo kidiba betuka sosa kidiba mutulubu tuyongo lelema lementoko mweti kibuka kyampiri kyachula kyamfunya makaya mazakalamu mamba mangingi mbende bakendo kutakuta kizizika kimbanja kibajatanga kizizika donc kizizika kibajatanga. Voilà. Peleko kyazandu mubindu ba jabwila muntu mvindu kisinzila kya munzila kibota na bantu bima byo binatamana mukibaka kya kikozo veut dire douche na ba douche et à l'Afrique ba douche africaine la majorité est sortie moi ba bien parce que kangamaka na ba mur que ba na être moustique. Voilà, c'est très important ba bien. Alors kimfwangambu plus makaya makizunu plus makaya makizunu. Voilà babima nyonso yayi kala ni yayi ke pesa beto solution na muntu ina
kena tima na zulu ki voandi laga ve yani voanda bakala yani voanda kento même si yani kena kento na kati ya hizo kizunu ikelve même si yani kena bakala na kati ya hizo kizunu ikelve même si kizunu ikelve. Alors voilà procédure yao yai bamekuiza kupesa beto awa procédure mode d'emploi wafa su beto nenda sala afin que pour que beto kuzwa solution yao faso beto nenda sala mode d'emploi avant goût beto ke kubaka babima yai beto nenda kuutiliser yao en trois formes. Forme intete beto nenda kuutiliser yao en bouteille. Deuxième forme beto nenda utiliser yao dans le coquillage d'escargot. Et troisième forme beto nenda kugriller yao e kutulaka yao na madia e ndambo ya pusiana kaka kumwangisa na bilele ya muntuina to etc. Donc awa mepuiza kubloke tete fyoti samu mukota na des explications profondes. Bon bref, pas de soucis. Mungu ata beto kezwa babima yai beto ketula yao na kati ya bouteille. Voilà. Mumbwata betike tuna kata bouteille betike ajouter inakele mamba mandingi plus nsamba betike tula nsamba. Alors wafu su betike sala de maintenant leur betime tula na bouteille betime tula na nsamba wafu su betike sala kuna betime bloqué ma beno poser question surtout beno baïna qui inscrit déjà dans la carte à l'école, m'a bien posé question, on peut répondre beno na place yai. Ngile na paka babima yai, ngeme tulia na kati ya bouteille, ngeme ajouter mamba mandingi, ngeme ajouter nsamba, après ngeke sala mutindu yai. Voilà, ça c'est les bouteilles. Si beto zola ku utiliser yao, beto griller babima nyonso yai, beto ke griller yao yoka. Alors ngele ndavana aussi na basini ya yandi kidimbu bidimbu basini ya yandi donc dimnete bubunya yandi lo attack ngeme baka ndamu ya sini ya yandi dinzaka basuki ngeme baka ndamu ya yao dipapa ngeme baka ndamu ya ngeme mélanger na ndima ya ngeme yoka yao lor ngeme yoka yao ngeme tulia una diboke. Après wafa so ngeke kusala réponse ina yake ni na bas élèves na kati ya école. Voilà, bas élèves na kati ya école initiatique beno kena drone poser question si betu meyoka wafa so betu kesana. Voilà, kuna mukeza bisa beno. Voilà, dès maintenant troisième étape poudre yai babima nyonso yai betu lenda kuzwa nyonso yai betu me écraser yao lor betu ke écraser ku griller ke ya kaka et ku écraser aussi ke ya kaka. Donc betu lenda ku écraser yao après betu ke ku utiliser yao na sauce yai. Ba question na beno na kata groupe na ku poser une question quelle sauce mfumu na kata groupe. Voilà, donc voilà rituel betu lenda ku utiliser na kukotisa stabilité na kati ya foyer. Si stabilité keve alors foyer ke kukota stabilité à travers ya babima ya. Si mwana aussi yani kana diboko amezola kukwenda na ba camarade yani kana kusosa kuvanda fazer aussi babima yai aussi deka betu ke utiliser na qualité ya mwana ina yani vanda kendo yani bakala kizunu ke kota. Donc voilà une petite rituel tradit spirituel, mais c'est il y a que grand rituel tradit spirituel. Voilà, na kunata ina kele kizunu na kati na inzo to na kati na mundu. Mais attention, babima ya baka soigner bila una yao ve. C'est pas mundu ina ken ala kena bela la folie après ben le soigner yani babima ya. Non, yao ve. Donc voilà, nambo ya bas enseignement peut me couvrir na yao. Peut-être ma question
mukena kufungira ba question et numéro aussi ya uya aussi kena kuduta kwako ya WhatsApp nge connecté ça na plus pas enseignement.